Stereotip je normalan, stereotip je dio svake kulture i stereotip zapravo od uvijek postoji i postojaće. Ako razlike shvatimo kao poželjne i kao nešto iz čega možemo učiti, onda smo mi u benefitu. Ako pričamo o nekakvoj najranjivijoj pod navodnicima fazi odrastanja, to bi bila faza puberteta ili kasnije adolescencije, gdje djeca zapravo počinju stvarati nekakvu sliku o sebi i gdje je utjecaj društva, odnosno njihove socijalne okoline sve veći i sve jači. Dakle, gdje oni ulaze u onaj obrazac ponašanja gdje prihvaćaju norme koje ne dolaze nužno samo iz roditeljskog doma. Tu je utjecaj medija svakako jako bitan. Ako je roditelj recimo na mobitelu, dok je pored njega malo dijete, to malo dijete će češće tražiti pažnju roditelja. Bez obzira što recimo roditelji nije vičan igri sa tim malim djetetom, ali baš u tom trenutku dijete će tražiti pažnju. Nadalje, to dijete će recimo sporije učiti i manje ulaziti u nekakve izazovne situacije. Sad zamislite, to je samo efekt onoga kad ste vi na mobitelu dok je dijete kraj vas. Sad zamislite koliki je efekt vaših snažno izraženih stavova kada su recimo stereotipi u pitanju. Vi isto tako to verbalizirate, prenosite, vaše dijete čuje da vi pričate o tome i tako dalje. Ako vi želite promjenu kod vašeg djeteta, prvu promjenu morate tražiti kod samih sebe. Mi se sastojimo od velikog niza i velike lepeze emocija. Neke su pozitivne, neke su negativne. Ako i male dečke i male curice učimo zapravo da je ok osjećati se i dobro i loše, ali da je dobro konstruktivno reagirati u vezi sa svojim emocijama, tako da ne narušavamo prava ili recimo slobodu druge osobe, onda smo mi napravili to da je to dijete emotivno agilnije, da će se bolje nositi zapravo sa izazovima koji ga čekaju u budućnosti. Jer ne čeka nas u životu samo lijepo. I zapravo ona osoba, onaj pojedinac koji se može bolje i kvalitetnije, strukturiranije nositi sa negativnim emocijama, to je taj koji će biti mentalno više fit i mentalno zdraviji u budućnosti. A onda smo opet mi roditelji ti koji smo najbolji model našem djetetu. Vraćamo se na ono da ako želite emotivno agilniju djecu, odnosno asertivnije djevojčice ili emotivnije dječake, onda zapravo i vi trebate polako postajati sve više i više takvi.